Majin bijeg iz rodnog grada. Postarija počela koja je pomogla maloj Maji da ugleda svjetlost dana i da se izvuče iz svoje ćelice. Zvala se Kasandra, a uživala je velika ugleda u košnici. Tih je dan vladalo veliko uzbuđenje, jer je u čelinjem narodu izbio ustanak koji kraljica nije mogla svladati. Iskusna Kasandra brisala je velike bistre oči i uređivala nježna iskusna krilca mlade Maje.